Ako doma imate više punjača, možda ste uočili ili barem posumnjali da neki od njih vaš mobitel pune sporije. S besplatnom Android aplikacijom Ampere možete provjeriti koliko brzo vaši punjači pune bateriju mobitela. Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, za nekoliko sekundi će vam pokazati koliko ampera vaš mobitel trenutno troši. Da bi provjerili brzinu punjenja, jednostavno prikopčujete vaš mobitel na punjač i uskoro će se pojaviti rezultat. Istu stvar ću napraviti sa drugim punjačem. Kao što sam i sumnjao, jeftini punjač puni moj mobitel 3 puta sporije, te će zbog toga završiti u otpadu za recikliranje. A da ne bi samo vi brže punili svoj mobitel, šerajte ovaj video s prijateljima i ako još niste, pretplatite se na naš kanal. Hvala!